puan ke pada kisah yo apulo pamlu le saya ta so ta mo helo oli ta so ni so mo oli ta la we ma we ne ta puta sa khele ne sa helo oli. There are 9 tokens. There are 9 Token. Number 1 is the oil. đó nó hít lên mới đã tô. The oil is the illustration of the power and anointing and wisdom of the Holy Spirit. Đó ta đã tô này lên vào cái là nói trên cái khá lỡ mi ra tô lỡ của ta phú là chụp được. And number 2 the shoes. What was shoes? Nó cái khí khá này mới đã có thể. The shoes represent the going forth of Dr. David Starr. The clerical collar is around the neck. Nó còn là critical collar này ở And have a prophecy. đó chờ em đó là từ cái hết ba chúng phải là gõ đó từ cái ô vào đó ta vi ta thi ta cái tủ tiền phải là gõ. Probably two para terawan. Tala ke po mo bai wale ta thot ji mo jan mo tho do ko kle Amen. do ta ba ta na kwa ke nyo ri ko re ya ba hamma ta ayu ri ki ho ma kha trai ba shi ya ba ma ha trai ba shi Oria mama ha kandi ya baba roko matha yeke yereke ya mama ariya base tasa swisa ori to luota ku luota soramo luota mana luota risubasu luota aku okwe luota ku khuta khu ta luota mu ake ma kwe ne kene Teminya ini, jadi tak pernah misasui, lemu kuah bang ni, nama lagi kuah weda, tak lagi kuah padu, dota lebok lemu mata lemu ko, dodi lemu ko tamak tak kau, tamak si kuah tak lemu ko, lesu orang nari ke berapa yata, gitu mana, ko bermaka, ayu lagi, heye mama, handa gaya he mama, leya mama hak ayu lagi yere bapa. Pia de ro to yo como lo yo como mamá cadre ye he ya mamá cadre